Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru yacu aho muri hose mu bice bitandukanye imbere mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari by'umwihariko ku bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Aziya cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Ikaze muri amakuru twahoze mu kanya gato tubabwira ku cyemezo gikomeye cyane cyafashwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu bihugu birenga 75, ariko kandi harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibisobanuro n'ingaruka z'umwanzuro wa Bwana Trump wo guhagarika viza z'abimukira ku banyarwanda, kimwe mu bibazo bikomeye cyane umuntu ashobora kuba yakwibaza uyu mwanya wa none. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwafashe umwanzuro wo guhagarika by'agateganyo gutanga viza z'abimukira, ni ukuvuga abantu bashaka gutura muri Amerika mu gihe kirekire baturutse mu bihugu 75 birimo n'u Rwanda. Bivuze ko abaturage bo muri ibyo bihugu bazashaka kujya muri Amerika bya burundu ku mpamvu zirimo akazi, basanze imiryango cyangwa se bahisemo guturayo, ubusabe bwabo kuva kwa 21 Mutarama 2026 buzaba butari gusuzumwa. Amerika ivuga ko impamvu ari uko benshi mu basaba viza baturutse muri bihugu baba bateze amaboko kuri Amerika mu mibereho yabo, cyangwa se biringiye ubundi bufasha ku bantu basanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bahageze. Kubera impamvu rero, ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga rya Amerika yavuze ko izi viza zigiye kuba zihagaritswe gutangwa, hakagenzurwa niba abo bantu bafite ubushobozi bwo kuba bakwitunga mu gihe bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imiterere ya viza zitangwa na Amerika itanga viza ziri mu byiciro bigera kuri 5. Ibyo birimo iz'igihe gito ku mpamvu z'ubukerarugendo n'akazi nko kwitabira inama cyangwa se ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Izo ziri mu cyiciro cya viza zitwa B1 ndetse na B2. Hari kandi viza zo kwiga nazo ziri mu byiciro bibiri, nk'imwe ihabwa abantu bagiye kwiga amasomo ya kaminuza n'abandi bagiye mu bikorwa birimo amahugurwa. Izo nizo zitwa F1 ndetse na M1. Hari izindi viza zishingiye ku kazi ziba mu byiciro binyuranye, harimo nk'icyiciro cy'abantu bafite ubumenyi buhambaye mu byiciro runaka nk'abahanga mu ikoranabuhanga, engineering, abaganga n'abandi. Abo bahabwa viza yitwa H1B. Hari kandi abantu bagiye gukora mu bijyanye n'ubuhinzi bahabwa viza iri mu cyiciro cya H2A, cyo kimwe n'abandi bagiye mu bikorwa by'ubuhinzi ariko kandi bitagereranywa nk'iby'umwuga bahabwa iyo mu cyiciro cya H2B. Ikindi cyiciro kiri muri viza z'abakozi ni iz'abantu boherezwa n'ibigo kujya gukorera muri Amerika nk'abahanga mu byiciro runaka cyangwa se abayobozi runaka. Abo bahabwa viza yitwa L1. Hari abandi bantu bajya muri Amerika by'akazi ariko bishingiye ku mpano zabo, urugero nk'abakinnyi cyangwa se abandi banyabugeni baba bagiye gukora muri Amerika bahabwa viza yitwa 01. Hari ikindi cyiciro kandi cy'abantu bahabwa viza zishingiye kuri porogaramu zo guhanga ubumenyi, urugero ni nk'abanyeshuri kandi bagiye kwimenyereza umwuga, abashakashatsi n'abarimu n'abandi. Abo bahabwa viza rero zo mu cyiciro cya G1, cyo kimwe n'abandi bajya muri Amerika mu bikorwa bishingiye ku muco bahabwa iyitwa Q1. Ibyo byiciro byose tuvuze hejuru nizo viza zikunda gutangwa, ziyongeraho izindi zihabwa abantu bajya muri Amerika nk'abadiplomate cyangwa se abakozi bo mu ndege baba batari buhatinde. Abo bahabwa viza yitwa D. Naho abantu rero banyura muri Amerika bakomereje mu bindi bihugu bo bahabwa iyitwa C. Izindi ni izihabwa abadiplomate bahabwa viza zo mu cyiciro cya A, n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga nka Banki y'Isi na Loni bahabwa iyo mu cyiciro cya G. Izindi viza zose zisigaye ziri mu cyiciro cy'izo Trump yahagaritse. Izo ni iz'abantu bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire. Izo nizo zitwa rero iz'abimukira, nazo ziri mu byiciro. Viza zihabwa abantu bagiye muri Amerika ku mpamvu z'umuryango, ni ukuvuga abashakanye, abana, ababyeyi cyangwa se abafitanye amasano n'abaturage ba Amerika bashaka kugera gutura muri Amerika by'igihe kirekire. Izo ziyongeraho izindi zamenyekanye nka green card. Hari izindi viza zitangwa mu buryo bwihariye ku mpamvu z'ubutabazi, zo zitangwa gake zigahabwa nk'abantu Amerika ikuye mu bihugu byabo ku mpamvu z'umutekano, ubuhunzi n'izindi.
viza zitari iz'abimukira zinyishyurwa amadolari $185. Iki cyemezo rero kivuze iki ku banyarwanda? Icyemezo cya Bwana Trump kigamije gukumira abantu bajya muri Amerika bagiye kwibera umutwaro, ntabwo kigamije gukumira rero wowe na mugenzi wawe mwari mufite gahunda yo kujya kwishimisha, gusura inshuti, kureba imikino y'igikombe cy'isi, mwarangiza kandi mugataha. Ntabwo umunyeshuri azagerwaho ingaruka n'iyi gahunda nshya, kuko aba ategetswe ko narangiza kwiga azasubira mu gihugu cye. Ntabwo rero kireba ba bantu bajya gusaba viza bagahabwa iz'amezi agera kuri 3, imyaka 5 cyangwa 10, kuko zo uba utegetswe gutaha bitarenze amezi 6, ahubwo kireba umuntu ushaka kuba muri Amerika by'igihe kirenze icyo. Abageraho kugerwaho ingaruka n'iki cyemezo ni nk'umunyarwanda washakanye n'umunyamerika wari muri gahunda yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba uri umunyarwanda ufite umubyeyi w'umunyamerika ariko uba mu Rwanda, wari muri gahunda yo kujya muri Amerika kugira ngo ariho ukomereza ubuzima bwawe, uzagorwa no kubona viza, nako ubu ntabwo uri bubashe kuyibona. Ku munyarwanda rero wari muri Amerika nawe kandi yaragiye gukora muri ubu buryo bw'igihe kirekire, bivuze ko kongeresha viza ye bigiye kuba ingorabahizi. Niba rero uri umunyarwanda washaka kandi kujya muri Amerika ukoresheje viza yitwa diversity visa cyangwa se green card, byo ntibigishoboka kuko yahagaritswe burundu. Iyi ni imwe muri viza zatangwaga zireba cyane imiryango. Mu banyarwanda bajya muri Amerika rero, abanyeshuri nibo benshi cyane. Kuva muri 2011 na 2012 umubare w'abanyarwanda bajya kwiga muri Amerika uzamuka umwaka ku wundi, nk'imibare y'imyaka 10 guhera icyo gihe yerekanaga ko batigeze bajya munsi ya 500. Mu mwaka w'amashuri 2011 na 2012 bari abanyeshuri 165, 2014 na 2013 bagera kuri 535, 2013 na 2014 bagera kuri 720, bigeze 2014 na 2015 bagera kuri 800. 2015 na 2016 bari abanyeshuri 928, mu gihe 2016 na 2017 bari 1088, naho 2017 na 2018 baba 1032. 2018 na 2019 bari abanyeshuri 1292. Zimwe muri leta abanyarwanda bigamo ku bwinshi ni Nebraska, Texas, New York, Arkansas ndetse na Massachusetts. U Rwanda mu bihugu rero bifite abaturage binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mezi 10 ya mbere ya 2024 abashinzwe kugenzura umupaka wa Amerika na Canada mu gace ka Houlton bataye muri yombi abantu 15,000 by'abanyamahanga baturutse mu bihugu 85 binjiye muri Amerika mu buryo butemewe. Ni ubwa mbere abo bantu kandi babaye benshi cyane ku kigero abo bantu binjira muri Canada mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hanyuma bagera ku mupaka wayo na Amerika bakinjira hitwa Swanton, umujyi muto wo muri Vermont. Iyo bageze aho baba bashobora kandi kwerekeza nibura mu duce two muri Amerika nka Vermont, mu tundi duce natwo kandi twa New York, niba kandi nka Vermont cyangwa se Manhattan, Brooklyn ndetse n'ahitwa Bronx, Queens ndetse n'ahandi. Abatagiye aho rero baba kandi bashobora kwerekeza mu duce tumwe na tumwe twa leta ya New Hampshire. Bibasaba rero nibura urugendo rungana kuva i Kigali ugera i Rusizi, ukongera kandi ugasubira i Kigali kugira ngo babe bavuye Quebec cyangwa se Ontario muri Canada, babashe kugera ku mupaka umwe muri bambukiraho bakoresheje imodoka mu mujyi wa Albert muri leta ya Vermont. Muri 2023 umubare w'abantu binjirira kuri umupaka wariyongereyeho 6,700 baturuka mu bihugu byibuze 76 gusa. Mu mwaka umwe gusa abo bantu bari bamaze kwikuba inshuro 3, ndetse n'umubare w'ibihugu biturukamo ugera kuri 85. Muri ibyo bihugu 85 u Rwanda ruri mu bihugu 21 byo ku mugabane wa Afurika bifite abaturage benshi cyane binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije amategeko. Ntabwo umubare wabo utangazwa, ariko ruza mu bya mbere saba muri Afurika, kuko n'ibihugu bikomeye cyane ku isi nk'Ubudage, Ubufaransa, Espagne, Ubutaliyani, Burusiya nabyo bifite umubare munini cyane w'abaturage binjira muri icyo gihugu. Imibare igaragaza ko abanyarwanda baba muri Amerika bagiye biyongera umunsi ku wundi guhera mu myaka y'2000 gusa. Abenshi ntabwo n'igihugu bw'iki gihugu bari bafite kandi bagiye ku mpamvu zitandukanye. Raporo ya OIM, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira, igaragaza ko ibarura ryakozwe na Amerika mu mwaka w'2000 ryerekanye ko abanyarwanda 1956 babaga muri Amerika, muri bo 180 bo bonyine bari barahawe ubwenegihugu. Rigaragaza ko abagera ku 1,000
425 batari barahawe ubwenegihugu, ni ukuvuga 74.5% by'abari muri iki gihugu icyo gihe bari barahageze hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'2000. Ibarura ry'umwaka w'2010 kandi ryo ntabwo ryigeze rigaragaza imibare y'abanyarwanda bari muri Amerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, gusa raporo zitandukanye zerekanye ko 2012 bari bageze ku 7. Muri 2014 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ryagaragaje ko abanyarwanda bagera kuri 145 bari muri Amerika nk'abasaba ubuhungiro mu gihe abantu 2020 bari impunzi. Imibare ya Minisiteri y'Umutekano muri Amerika yerekana ko hagati ya 2013 na 2020 abanyarwanda 2881 bahawe ubwenegihugu bwa Amerika, kugeza muri 2022 kandi habarurwaga abanyarwanda 11,325 bari muri Amerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Raporo ya OIM igaragaza ko mu banyarwanda bari muri Amerika b'abanyeshuri iyo barangije amasomo yabo bahitamo kuguma muri Amerika aho gutahuka mu gihugu cyabo. Abo banyeshuri biga muri kaminuza basangwa zirenga 200 zo muri iki gihugu cya Amerika. Iyo barangije bakora mu bigo bitandukanye byo muri Amerika, cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyi muri mudasobwa, no kuvuga computer science engineering, n'ibindi bijyanye n'amashanyarazi electrical engineering, ibijyanye n'ubukanishi mechanical engineering, ibinyabuzima ndetse n'ubuforomo. Bibarwa ko umubare munini cyane w'abanyarwanda bari muri Amerika baba muri leta ya Texas, mu mijyi ya Dallas ndetse na Fort Worth, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira aturuka muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa. Duhindire ingingo tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri aya masaha. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaruka, mbabwira ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko witwa Volodymyr Zelensky uyobora Ukraine ari we ntambamyi ikomeye cyane ku masezerano y'amahoro agamije guhagarika intambara amaze imyaka hafi 4 ahanganyemo n'Uburusiya. Bwana Trump yavuze ko ababazwa nuko inshuro nyinshi cyane yagerageje guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine mu mwaka ushize bitabaye nk'uko yari yabisezeranyije. Ariko kandi ku itariki ya 14 Mutarama 2025 Trump yabajijwe uri gutinza ibiganiro atazuyaje mu ijambo rimwe, yagize ati ni Zelensky. Yakomeje avuga ko ndatekereza ko agikorwa akigorwa no kugera kuri urwo rwego. Ntekereza ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yiteguye amasezerano. Ntekereza ko Ukraine ariyo ititeguye neza gusinya amasezerano. Mu minsi ishize Trump yavuze ko Volodymyr Zelensky nta kintu afite cyatuma atsinda intambara, ndetse nta n'igituma ashyira Uburusiya hasi mu biganiro afite. Ati kuva ku munsi wa mbere ntabyo yigeze agira, afite ikintu kimwe Donald Trump. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko biteguye kuganira Trump n'intumwa ze mu bindi biganiro byateganywa imbere. Mwaka ushize Trump yavuze ko umushinga w'amasezerano y'amahoro yateguye wari wuzuye kugeza ku kigero cya 95% w'umushinga wasabaga Ukraine kwemera guhara bimwe mu bice byawo byigaruriwe n'Uburusiya, ikareka gahunda yo kwinjira muri OTAN kandi ikagabanya ingabo zayo. Uyu mushinga w'amasezerano warugizwe n'ingingo 28 wanenzwe na Ukraine n'abanyaburayi bavuga ko ubogamiye cyane ku Burusiya. Ingingo zigize uyu mushinga nyuma zagizwe 20, ariko na n'ubu nturumvikanwaho. Zelensky ntiyifuza gutanga ubutaka cyangwa se gukora amatora atarizezwe umutekano wamye wa OTAN. Manda za Zelensky yararangiye muri Gicurasi 24, yanze ko habaho amatora yitwaje ko igihugu cyabo cyatewe bari mu ntambara. Inshuro nyinshi cyane Uburusiya kandi bwavuze ko bigoye kuganira na Zelensky kuko atari umuyobozi wemewe. Hanyuma duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mabwire ko Kiliziya Gatolika Anglikani byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byamenyesheje Leta ya RDC ko bidateze kwitabira ibiganiro by'amahoro bishya byifuzwa na Perezida Felix Tshisekedi mu gihe kandi bitakwemererwa kuyobora. Kuva mu ntangiriro za 2025 bahagarariye aya madini bakoze ingendo mu bice bitandukanye bya RDC mu bihugu byinshi cyane bya Afurika no muri Qatar, baganira n'abantu batandukanye ku cyafasha abanyekongo kubona amahoro arambye. Izi ngendo zari muri gahunda yo gutegura ibiganiro by'amahoro bishya byari kuyoborwa n'aya madini bigahuriza abanyekongo mu byiciro bitandukanye Kinshasa, barimo n'abarwanya ubutegetsi bwa RDC nk'ihuriro rya FC23. Abashumba bakuru b'aya madini bagaragaje ko kugira ngo ibibazo byugarije RDC kuva yabona ubwigenge bikemuke bisaba ko haba ibiganiro by'amahoro bidaheza umunyekongo n'umwe, ariko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwarabirengagije. Kuva mu Ukuboza 2025 Tshisekedi kandi yakoreye ingendo 3 muri Angola, asaba Perezida Joao Lourenço kumufasha gutegura ibiganiro by'amahoro bishya bizahuza abanyekongo mu byiciro byose barimo n'abahagarariye AFC23. Perezida Felix Tshisekedi yagaragarije Lourenço ko yifuza ko abo muri Kiliziya Gatolika na Anglikani babyitabira nk'abandi
aho kuyobora byumvikanaga ko yamaze gutera utwatsi gahunda y'amadini amaze umwaka ategura. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muya yaherutse gushimangira ko ibiganiro by'abanyekongo bigomba kubera Kinshasa kandi ko kubera ko Kiliziya Gatolika na Anglikani bitamaganye ibikorwa bya FC23 z'amasezerano y'igihugu gahunda byateguye idakwiye guhabwa agaciro. Tariki ya 14 Mutarama 2026 Perezida Lorenzo yakiriye abashumba bakuru bo muri Kiliziya Gatolika na Anglikani bo muri RDC. Ibiro bye byatangaje ko baganire kandi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Ibyamenyekanye mu kiganiro cyahuje Perezida Lorenzo n'aba bashumba nuko bamubwiye ko batazitabira ibiganiro bishya bya Kinshasa mu gihe Kiliziya Gatolika na Anglikani bitabiyobora. Ibyifuzo bihabanye by'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi n'amadini bigaragaza ko guhuriza abanyekongo mu biganiro bishya bya Kinshasa bikigoye kandi ko biramutse binabaye bitagira ikintu kinini cyane bihindura ku kibazo cya RDC kandi kuko uruhande rw'ingenzi rwaba rutabirimo. Reka tukiri kandi mu yandi makuru babwire ko Ubushinwa buri kwitambika abakandida b'Abanyamerika mu kuyobora MONUSCO. Ubushinwa buri kwitambika abakandida b'Abanyamerika ku buyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. MONUSCO iyobowe by'agateganyo na Viviane Van de Pel kuva tariki 30 Ugushyingo 2025 ubwo Bintou Keita wayoboraga ubutumwa yasezeraga babura hafi amezi 3 ngo manda ye irangire. Kuva mu Ukwakira 2025 ubwo hatangiraga gukwirakwira amakuru avuga ko Bintou Keita agiye gusezera, ibihugu bifite imyanya ihoraho mu kanama karoni gashinzwe umutekano byatangira urugamba rwo gushaka uzamusimbura muri Gashyantare 2026. Kuva tariki ya 14 Mutarama 2026 ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite urupapuro abakandida babiri bazajya kandi bahatanira uyu mwanya kandi bombi bakoriye muri RDC mu bihe bitandukanye. Umukandida wa mbere ushyigikiwe na Amerika ni David Gressler wabaye umuyobozi wungirije wa MONUSCO kuva 2015 kugeza 2021. Wa kabiri ni James Swane wabaye ambasaderi wa Amerika muri RDC kuva 2013 kugeza 2016. Ubushinwa ntibushyigikiye kandi abakandida ba Amerika ndetse no kuboza 2025 bwagaragaje ko bwiteguye kubitambika. Abasesenguzi bagaragaza ko nubwo icyemezo cya nyuma gifatwa n'umunyamabanga mukuru wa Loni ihangana rishobora kuba imbogamizi, Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye gishaka gukura Ubushinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro muri RDC nyuma yo gufasha RDC n'u Rwanda gusinya amasezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane yo mu karere no kwifatanya mu karere mu rwego rw'ubukungu. Nubwo nta byinshi buvuga, Ubushinwa busanzwe kandi bugira uruhare runini cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri RDC, buri gukurikiranira hafi imyitwarire ya Amerika mu rwego rwa diplomasi ndetse n'ubukungu nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abishimangira. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko makuru atugera avuga yuko ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'isanzure NASA bwa mbere mu mateka yacyo cyakoze igikorwa cyo gukura mu isanzure umwe mu bo cyari cyoherejeyo wafashwe n'uburwayi akenera kwitabwa n'abaganga. France 24 yanditse ko iki kibazo cy'ubuzima cyatumye abari bajyanye nawe batatu bahita kandi basubira ku isi bakoresheje ikintu cyogajuru cya SpaceX ya Elon Musk bagizwe na Zena Cardman, Oleg Platonov, Mike Frank ndetse n'uwitwa Kimiya Yui. Bakaba kandi bagize ku isi mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 15 Mutarama 2026 kandi bazabanza gukorerwa isuzuma ry'ubuzima mbere yo gusubira ku kigo babamo kiri i Houston muri Texas. Abo bantu bose bagarutse kandi ku isi neza barurukira mu cyanya cyabugenewe mu nyanja ya Pacific mu majyepfo ya leta ya California. NASA ntigeze kandi itangaza muri abo bantu bagarutse uwari ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikibazo cy'ubuzima yari afite, ivuga ko ari ubuzima bwe bwite. Umwe muri abo bantu bagaruwe igitaraganya Zena Cardman yavuze ko kugaruka ku isi mbere y'igihe cyateganyijwe byatunguranye ariko yishimira ko byagenze neza hatabaye ikibazo. Yagize ati kugaruka ku isi mbere y'igihe ntibyari biteganyijwe byadutunguye ariko kitadutunguranye kuri nje ni uburyo itsinda ryacu ryakoze nk'umuryango rikorera hamwe kugira ngo dufashanye igikorwa kibashe kandi kugenda neza. Umuyobozi mukuru wa NASA Jared Isaacman yavuze ko ubuzima bw'aboherejwe mu isanzure aribwo bw'ingenzi kurusha ibindi byose. Ati ubuzima n'imibereho myiza yabo twohereza mu isanzure ni ingenzi cyane kandi bizahora biri ku isonga. Abo bantu bagaruwe ku isi bari batangiye urugendo mu isanzure muri Kanama 2025 bagombaga kandi kugaruka mu mpera za Gashyantare 2026. Kuwa 7 Mutarama nibwo NASA kandi yafashe icyemezo cyo kugaruka ku isi bitewe n'icyo kibazo umwe muri bo yagize. Abasigaye mu isanzure ni batatu gusa, nabo NASA ivuga ko hari ibikorwa byabo bizakomwa mu nkokora kubera ko ari bake kandi iri gukora uko ishoboye ngo itsinda rishya
ryoherezwe vuba bishobora rero bishoboka. Byitezwe ko kandi bizagenda hagati muri Gashyantare 2026. Yagaragaje kandi ko ishobora ndetse no guhagarika ibikorwa byo gusohoka mu isanzure aho bari kugira ngo rero bidateza ibibazo kuko bisaba kuba ari benshi cyane. Kugaruka wari waragiye mu isanzure kubera uburwayi naza igaragaza ko ari ibintu biba gake cyane nka rimwe mu myaka igera kuri 3, ariko mu gihe cy'imyaka igera kuri 35 abantu batangiye kujya mu isanzure byari bitarabaho na rimwe, haba ku Barusiya babitangije n'abandi bose bakurikiyeho. Abo bantu kandi 4 bagarutse ku isi barimo abaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse no mu Buyapani. Rero amakuru yacu yasoreze kuri iyi nkuru ivuga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mabwire ko mu gihe amezi abaye menshi Abanyarwanda abanyekongo bategereje ko ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR bitangira, ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo buri kugerageza kandi guhimba impamvu yo kutabikora. Tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na RDC bifashwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiranye amasezerano y'amahoro. Mu ngingo zayo z'ingenzi harimo gusenya FDLR bidatinze ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka. Icyizere cy'amahoro arambye cyari cyinshi cyane ubwo amasezerano Washington DC yashyirwagaho umukono, kuko cyari ikimenyetso ko kera kabaye Leta ya RDC yavugaga ko umutwe wa FDLR utabaho cyangwa se ko abarwanyi babo bashaje, yemeye ko ubaho kandi ko ubangamiye umutekano w'akarere. Ariko iki cyizere nticyamaze kabiri, kuko Leta ya RDC binyujije mu matangazo ndetse mu biganiro bitandukanye binyura mu bitangazamakuru yatangiye kugaragaza ko ishishikajwe n'ibifitiye inyungu bikubiye mu masezerano y'amahoro. Ibindi nko gusenya FDLR ndetse no gucyura impunzi z'abanyekongo ibishyira ku ruhande. Igitutu cy'umuhuza cyatumye tariki ya 10 Ukwakira 2025 igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gisohora itangazo ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi butemera, gisaba abarwanyi ba FDLR kurambika intwaro kandi ngo ni batabyubahiriza bazagabwaho ibitero. Abasirikare b'abanyekongo kandi basabwe guhagarika gukorana nabo. Nyuma y'ukwezi kumwe ritangazo kandi risohotse, umuvugizi wa FDLR mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yatangaje ko n'abagenzi be badateze kurambika intwaro, anemeza ko bafite abarwanyi benshi cyane biteguye kurwana mu gihe baterwa. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki 30 Ukuboza 2025 igaragaza ko itangazo ry'igisirikare cya RDC ryateje umwuka mubi hagati yacyo na FDLR ndetse na Wazalendo, bigera naho Leta ya RDC isezeranya uyu mutwe w'iterabwoba ko izawusenya kuko uyifitiye runini cyane ku rugamba. Umukino RDC iri gukina muri iki gihe usa n'uwo mu myaka 23 ishize ubwo yagiranaga n'u Rwanda amasezerano yo kwambura intwaro ingabo zatsinzwe ex-FAL n'interahamwe zari zarahungiye mu bice birimo intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Tariki 20 Nyakanga 2022 nibwo yemeye ko izamburwa intwaro. Aba bantu kandi baremye umutwe wa FDLR ariko ntigeze ibyubahiriza, bifashishije ubutaka bwa RDC mu kwisuganya no gutegura ibitero bikomeye cyane bagabye ku Rwanda mu bihe bitandukanye. Nka tariki ya 9 Mata 2024 raporo zitandukanye zirimo iza Loni zigaragaza ko uretse gukorana Leta ya RDC ikomeje kandi guha abarwanyi ba FDLR n'abazarenda ibikoresho, intwaro n'ibindi byangombwa nkenerwa kugira ngo bayifashishe ku rugamba bihanganyemo n'ihuriro rya M23. Umukozi wa 25 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'umutwe Ambassadeur Olivier Nduhungire yatangaje France 24 ko Leta ya RDC ari umubyeyi, umutwe wa FDLR ukaba umwana wayo. Mu gihe abasesenguzi bagaragaza ko iyo FDLR iba idafashwa na Leta ya RDC ibitakiriwe ku itariki ya 13 Mutarama 2026, umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yashatse guhindura ukuri kuzwi na benshi, avuga ko uyu mutwe w'iterabwoba uriho kubera ubushake bw'u Rwanda. Mu kiganiro kibanda ku biganiro by'amahoro bya Doha na Washington, Muyaya yagize ati FDLR cyo kimwe na M23 biriho kubera ubushake bw'u Rwanda. Amagambo ya Muyaya aratangaje ariko kandi afite igisobanuro gikomeye kuri Leta ya RDC. Gusenya FDLR bireba u Rwanda, nyamara ibyo sibyo amasezerano ya Washington DC ateganya. Abanyekongo nibo basabwa kandi kusenya. Abarwanya ba M23 bafashe intwaro kubera ubugizi bwa nabi abo mu miryango yabo bamaze igihe bakorerwa na FDLR, ariko ibyo Leta ya RDC kandi byitayeho. Kuri Patrick Muyaya, umutwe w'abicanyi ndetse n'uwabiciwe iri mu gatebo kamwe. Muri Kamena 2025 FDLR yabarirwaga abarwanyi bari hagati mu 7,10 Leta na Colonel Mutimura yatangaje ko abarwanyi babo ari benshi cyane kurusha uko abantu bitekereza kugeza magingo aya.